zomba ngazo nani but ngifuna kakhulu sigcile ku spirituality sikaMqabuko ne-impact yaso ku liberation struggle. Angazi kumbe ufuna uqala Khehla. Hayi ngingayibamba lapho Khehla. Yebo Khehla. Ngiyabonga kakhulu ngoba uthe ukhuluma lo kaMabindela lapha. Uthe wena kulomunye umhlaba. Hayi into eqhakatheke kakhulu ngoba lo mhlaba esiphila kiwo yilo lento ezibambekayo. Ngiletafula phambi kwami lapha iyabambeka, le microphone iyabambeka. Esithi ngasikhangele kulomunye lento ezingabambekiyo. Into engabambekiyo lapha ingeke, into ebambekayo lapha ingeke. Hayi iyangena thina. Kuyasala le phansi. Abafundisi baqinisile sibili nqabethi emhlabathi sakubona ukuthi hayi nqabe phuma lapha okungafiyo uthi kanti nxa sithi uMadlela lapha uMadlela uvele yena ungubani. uMadlela hayi ayiselo enyama lo. uMadlela ngulwana othi ikhanda lami libuhlungu, unyawo lwami libuhlungu, uyo kamoya. Sibona ukuthi nxa umzimba ungcola lo moya la uyangcola. Yikho nje kudala imfa babeyiqhakathekisa ukuthi nxa bevela khona le bayachela bayathunqisela benzani ngoba babekunanzelela ukuthi amathunzi lapha azaba ngena abanamatheli. Athesa hawu bavela emfeni bayangena baziphilela abantu sebabulahla. Nalo mkhubo ukuthi manje vele emfeni kumele niqale nigeze izandla phansi. Kwakuqakathekile kakhulu babekukhangelile bakubona. Ukubona nje isidumbu babekhangela ukuthi umuntu lo lakade silokho kusasekhona ke ezinye izinto bazilahla. Bakhangela ukuthi umuntu lo ubulewe yini, ufa inhliziyo yakhe ibuhlungu yini, ufe gwazwa uzibophele kangene ekhaya lo njalo. Ungamngenisa ingozi, ungenisa umkhokha. Uyaqeda abantu ekhaya ngoba uhamba inhliziyo ibuhlungu umoya lwana ukhululekanga uzalandela abanye. So izinto ezazikhangelwa kakhulu zonezi. Esikhangela kakhulu ukuthi hayi le into engumoya le hayi iyaphila hayi okuqhakathekileyo wenyama lalo ongumoya. Umoya uqhakatheke kakhulu ngoba ufi. Inyama iyasala lapha, inyama iyazisalela ngemangcwabeni eluvevele, kodwa umoya hayi ngulapha kade. Lapha kade so hayi uyibekile kahle uMatshabalala laphana. So bese sibuya ngapha umbuzo wakho ngiphenduke ngapha embuzweni wakho. Ukhulume kakhulu ngekhehla elidala namhle sizokhuluma ngalo njengoba kuyiviki yalo ikhehla unkomo. Ukuthi ikhehla leli ngasilinanzelela lingakasuki lapha kuyiwa khona le kwele Zambia kuyiwa khona kubo Tanzania kusiyadinga inkululeko. Ukhangela uncindezelo lwamakhiwa. Amakhiwa azawanazela yelo ncindezelo ubungeke uhambe streetini lapha. Ubungeke bekuhamba amakhiwa kuphela. Ubungeke ungene kwezindawo ungena amakhiwa kuphela. Bona umhlabathi balomnengi, umuntu omnyama usikele kwindawo encane lapha. Bafikile bevela kwenye indawo bafika bathatha umhlaba, abantu bancindezelwe. Uvunyelwe ukuhlala lapha eMakokoba ngeke uyehlala emayadini eKhumalo. Amakhiwa sokuncindezelo lwabo lalunjalo. So masimkhangela unkomo indaba nxa singayithathela kuye mbona nje singahambanga kahle ngoba indaba yaqala ngabadala labana abeyaqala itrade unionism elizweni leli. Sakhangela Abraham Thwala, sikhangele omdala lwaNdlovu Masocha, sikhangele Benjamin Burombo. Yibo abaqala into le beku-trade unionism, bemela kakhulu izisebenzi. Base be-inspire uMqabuko kakhulu ngoba uMasocha la umkhangela wafunde eSouth Africa. South Africa yayivele umbangazo lo ubambe kudala ngoba bakhangela amadoda la noPrixley olanga libalele nguye kanye olanga libalele oDube. Baqala into le ngo-1912 udala kakhulu lapho. Thina kithi amakhiwa ayesanda usibusa ngo-1912 bona basebeqalile. Sikunanzelela isizathu salokho ukuthi uchuku lwamabhunu ayenganawesi kulama British yona lesasilawo kithi la.
ama-British amabhunu ayewesi kakhulu. So yikho by 1912 bahle bazama ukuthi hayi sizikhululeni kubantu laba ngoba balochuko olunzima kakhulu amabhunu. So ungabanazela abadala laba omasotsha oburombo bavulela abantu abanjengonkomo ku-trade unionism. Unkomo la simbona sevela la ipolitiki eSouth Africa. Ikhahlana khona labo Mandela nevali evelezelwe ngayina lwaminyaka ngubani 1917. Sizamnazela unkomo umdala kulo Mandela ngomnyaka owodwa. Mandela ngoka 1918. So evela khona le eSouth Africa wafika wabona ukuthi hayi imbusi yakhululeka. Lalabana bebonile ukuthi hayi okwakuqala ilizwe lakuqala lokho eselikhululile abantu iGhana. Yini iGhana kambe Nigeria onKwame Nkrumah iGhana onKwame Nkrumah sebekhululile ukuthi is possible umuntu omnyama angazikhulula la. Hayi bakubona balandela khona ke onkomo babuya lakho la bekuthethe eSouth Africa. Ba forma inhlanganiso leyo kuthiwa i-Southern Rhodesian ANC ngo-19 around kubo 57 thereabout. Bayifoma yabhana bana ngamakhiwa ngoba phela bilwisana. Unkomo nguye wayeleader from eqaleni vele. I-Southern Rhodesian ANC nguye kanye. Kodwa sizamnazelela umasotsha bekule nhlanganiso leyana ababelida bibaleka kakhulu i-ICU. Umdalwana ubethi ngiyakubona ICU. Okuyi abbreviation ethi Industrial and Commercial Trade Union. So umasotsha ubethi ngiyakubona khiwa ukuthi uyenzani umuntu omnyama ICU ngukhangele. Yikho umdalwana siyababonga abamfakela i-street khonapha koBulawayo bemkhumbula umdalwana bambiza isikolo futhi ngaye lapha eMagoge North imasotsha sibizwe ngaye futhi ngoba wadlala indima enkulu umdalwana ezelwe ngo-1890. Ezelwe ngo-1890 so onkomo bezobamba uvele esemdala lo muntu. Kodwa onkomo kuze bebambe abale foundation yiba abadala labana. Abraham Thwala oburombo abadala abana basebenza kakhulu ngoba ngesikhathi sabo kwakusasenzima. Umbuso wamakhiwa wangela muntu owubona ukuthi unganqotshwa. Kodwa ayibona bazama bayichiya kwenye level onkomo baqhubeka. So ukubhanwa kwayo i-Southern Rhodesian ANC akuzange kubamise onkomo. Siyababona ngo-1960 ngoJanuary babuya le NDP National Democratic Party wayikhokhela unkomo. Wayesevele selapha elizweni sephendukile eSouth Africa sesebenza kubo railways wamela ama-workers wagcina esithi hayi ngcono angene kupolitiki. NDP la ayizange ihambe okuya ngaba ayibhana futhi amakhiwa. Onkomo batshintsha futhi ibizo ngo-1961 ngo-61 ngoDisemba sebefoma yona izapho. Zimbabwe African People's Union ngo-61 okuyiyo abahamba ngayo. Sibananzelela labo ukuthi hayi kubo 60-61 baqala ukukhipha abantu ukuthi bayitraina kwamanye amazwe kubo China kubo North Korea. Yikho kwakutrainwa kuqalwa laphana uyiswa abantu ku-training. Abantu betraina kakhulu i-sabotage. Uqamula izitimela ukudiliza ama-building. Sikhangele le period eyaqakatheka kakhulu ku-struggle okuthiwa nguji. Babe khona ngiyazi amachabalala bayibona. Uji ngo-1960-61 laphana abantu bengakabi lembhobho. Kodwa babona umbuso lo somele silwe lawo bathatha amatshe balwa kakhulu. Nguji ngo-1960-61 wadlala indima enkulu kakhulu ngoba babechaya izitolo zamakhiwa. Amakhiwa esalibele bajika amatshe kakhulu khona phela. So balwa kakhulu uji hayi period yayiqhathe kakhulu. Up until ngabo lokho esihamba la lapha 62-63 izaphu yaba le problem futhi yahlukana kwagcina kufonywa izanu ngale. Siyakubona lokhana sikweqe nxa ubuya layo ngo-64
kwadutshulwa kwakuqala kuyindoda le abanye abantu iZambia yayisikhululekile nxa sinazele ngo-64 ngo-64 hayi bayikhulula iZambia bayikhulula iMalawi kodwa amakhiwa lapha wayelochuku kakhulu awe-Southern Rhodesia esunazele Southern Rhodesia le nganinothile kakhulu abalapha amakhiwa bala ngoba sabona ukuthi ngabo early 60s laphana wawulento kuthiwa i-Federation bayiqamula unkomo lo bhande eMalawi lo Kaunda babambana bathi ilizwe lelikhulu kakhulu nxa linja lenzi bayiqamula ngoba iZimbabwe iMalawi iZambia kwakuyilizwe eliyi-1 bayiqamula around 63 unkomo ngubhanda lo Kaunda sebeyiqamulile khona phiyana badlala indima enkulu kakhulu kwabalula ukuthi ukhulule ilizwe elingathi lihafulekile lincane than elikhulu so iZambia sikhululekile iMalawi ikhululekile lapha bayala hayi inkomo wakubona ukuthi hayi andaba sokumele siye ku-struggle kumele silwe indlela kuphele ukuzikhulula babeqala bezama ukunegotiate nabo unegotiate kwehlule hayi ngamlithi hayi never ilizwe silibambile ngelethu libe ngabamnyama ngeke sikhulume lana hayi onkomo basenda abantu iZambia sikhululekile kwaba isibusiso kakhulu ngoba khona phela kwaba labantu beZimbabwe abalamaplaza khona wasendwa abantu ukuthi batrain abantu vele betrain labanye as early as 1961 62 ngo-63 bazama ukungena enye igroup sebelembhobho ukuthi badubule hayi kwaba ngakani babona ukuthi hayi akungeneke elizweni isecurity kaSmith inzima kabi kodwa hayi up until ngo-64 ngoSeptember hayi amadoda lawana ngu-6 hayi bawadeploya yibo nkomo babengakabotshwa ngalesiya isikhathi bakhangela bathi mission yenu ukuthi kuqala ukudutshulwa kuleli lizwe leZimbabwe saseyi-Southern Rhodesia ngaleso sikhathi bakhetha amadoda angu-6 ukuthi hambani liyedubula kukhanye ukudubula kumaka ukuthi hayi impi sesiyihlomile sesihlaselile ukuthi azikhale ngoba zikakhali lokhu esijika amatshe abantu bethwele izibhamu so zananzela amadoda lana ayengu-6 nguMoffat Hadebe nguRogers uMachimini Ncube nguRhodes Malaba nguK Nkala nguIsrael Maduma lo we-6 ngubani sengibalekela babe ngu-6 hayi bakhethwa laphana siyababonga abasponsor abantu abafana labo Thafi umoya basponsor lona lelu hlelo ukuthi hayi akuqala ukudutshulwa madoda amakhiwa aseyehlule ukukhuluma lawo kwehlule so zananzela ikhiwa abalitargetayo kwaqala ukudutshulwa yile ndoda okuthiwa Francis Fairwell Roberts ezidube khonale nxa usemaphisa uyakhangela ezansi yakho yindawo kwadutshulwa khona bechaya iplazini lakhe hawu zaphuma izimota zazithwala ingulube hawu njengoba kungeze ngulube amakhiwa azidlulisa ku-roadblock batsha into okuthiwa i-recon bekhangela ukuthi ke isimo sinjani lapho badubula khona hayi bafica ukuthi hayi si-right kungadubuleka kanti hayi bayilahlile lapha bafuna ukudubula khona kulama-bulldog inkalakatha ngesikhathi befika asegangeni ababoni bona hayi bafika ngoSeptember ngo-1964 badeploya laphana bengu-6 imbhobho balayo batrainile sebetrainile hawu bathayimela ukuthi hayi ikhiwa leli ntambama siyatshala silibulale ngoba lingu-major street livele abantu bezaphu selibachaja kakhulu amacala lifakwa 10 years umuntu engela lutho hawu bangena ntambama bathi lapha siyadubula bathe befika kanti bayilahlile izinja abazibonanga zabalanda zalwa labo kakhulu izinja badila lezinja amakhiwa wonke manje ayitrainile like uFrancis Fairwell wayitrainile lembhobho vele la ahlala khona wabona ukuthi lapha senilezithe emzini wami wadubula bona besatshaya izinja yena wadubula ngale
hayi kathanga muntu hayi bagcina be-retreat bazama ukudubulana laye hayi kwehlula imishini yabo yafeyila ngalolo hlobo kodwa badubula into yakuqala yipoint yami ukuthi uqala kokudubula ngoSeptember ngo-1964 hayi wadubula ngemva kwalokho hayi akekho hayi akekho losevelile otweni wadubula ngemva kwamadoda layo ngakhuluma yangu-6 akekho elizweni leli igagasi ngelesizwe ngiyabona ama-message bakithi ayawohloka kuhle kunjalo egagasini manje ngifuna ukufaka ama-message niyafaka khululekani sihambe sixoxa